Alo matori, stigli vi meni u video? Mahnite kameri i dalje muti nešto. Znate kako kažu, kakav kanal, takva kamera. Ma ko to tako kaže. Anyways, izvadio sam DNK nalaz i zapravo sam 1% cigan. Što dosta toga objašnjava. Pa tako od malih nogu posjećujem Marketplace u nadi da će mi neko nešto utržiti. Džabe, naravno. Pa ajde vi vidite s čim se ja suočavam. Čeva Čević poklanja dječja soba. Neko je bio zločest izgleda, a? Ja, kad sam bio u kazni, roditelji su mi oduzeli Gameboy, čuj mene, Playboy. Ili je neko navršio 18 godina, pa tradicionalno dobio kofericu, znate, adios. A soba pola kvadrata. Ali kako da ja sebi uzmem sobu? Ne mogu ju pod ruku uzeti pa odne sebi doma. A možda bi moglo, ne? Poklanja komodu, stolicu, još rozi zidovi ovako, šta je ovo, neki sex dungeon. Oglas više nije. Sve ove godine grabljenja tu kontenta i onda šta? Kita! Molim lijepo, hitno poklanja garnituru. Pa tebi treba odvoz možda, a ženo? Ovoj tetki je skupo platit odvoz, pa kao excuse poklanjam. Koja pričica, a kauč za reciklažno dvorište. Pa jel bi ti volila da tebi neko ovo pokloni, a Romi Ri? Slušaj me Romi Ri, gledaj me u oči kad ti govorim. Tvoji imenjaci su ti broj ostavili na banderi, pa ih cimni. Za neku lijepu paru kauč je no more. Trampolin kažeš, a na slici olimpijski bazen. Šta je, sad izgradila bazen pa djeca više ne skaču na trampolin nego u vodu, a? Kurčenje, garant. Sorry, imam bazen, pa imam ja bide doma, Poklanja igre i kabel, opa Gani, a? Vidi Bakrića, a? Šta je sad nećemo, gdje je sad gazda? Čovjek nudi, niko neće, još bi se iscimo da vam pošalje. A meni gazda bez pardona mješalicu drpili. Poklanja iskopni materijal, ovo mi isto treba odvešća. Ajde lepi, na kariolu, na ruke lagano, vidi čumetina pored, 100 tura. Opet više nije dosta. Neko je bio brži od mene. Neki TV, nema slike, to nima, čovjek radio poklanja. Poklanja hrast, prodano. Kako prodano? Molim, kako to misliš izvest gospođa? Plati dabrove. Zanimljivo je kako ljudi upakiraju zapravo uslugu u to da oni ispadnu Samaritanci. Kao poklanja drvo, treba ga porezati i odvesti. A iskreno sad, treba mi drvo sjeća, satnica 5,25, nema prevare, nema laži. Poklanja štenci, alo, jel smije ovo? Trgovina živim bićima. Neću crnog. Bicikla stara specijalka, pa taman za ovog specijalca. Taj je u garaži, lagan. Čekaj, to nije poklanjanje. Sam ja lud ili 60 eura ne znači poklanjanje. Ma oboje. Staje u garaži, pa provozaj ga baju. Nemoj da stoji, odpedaliraj malo. Možeš u industrijsku tamo, odi do Metisa. Pozdravi mi čuvara. Pitaj njega, jel možeš dobiti 6 jebenih 10 eura za ovo. Poklanja ribu. Neka infektivna vrsta, ne bi se ja tu jebo s poklanjanjem. Jedan dan u suši bato, Maručkić za polizat Šupkić. Dobar tek, tu se priča završava. Poklanja kotačić za miš. Koliko je ovo specifično. Crkne mi scroll na mišu, baš za ovaj miš i ja na Marketplace. Kako da scrollam oglase onda ako nemam scroll? To nisi mislio, Ni ovog mi nema. Joj, a znate kako dobrih oglasa sam našao? Ko mlijeko. Gležnjače poklanja. Muško pa čizme nosi. Pa koji broj, jarane, napiši? Sad ja moram tebe pitat, pa dok mi ti odgovoriš, već sam 3 put umro znati želje. Šta je ovo, nečiji pepeo unutra? Tuta za djecu, pa jesam nepismen. Jesi bar opro? Prilika koja se ne propušta. Pred 4 tjedna. Ljudi već 4 tjedna propuštaju ovakvu priliku. Kad te neće. Ja ću isto morat zaobići ovaj put. Dobra prilika, a nemam ja te pare. Poklanja salonit. Alo bre, ovo otrovno. Sanitarna, nikad te nema nesrećo kad te trebam. Razumijem ja da je to besplatno. Kako se kaže, poklanjam zubu se ne gleda u konje. Jel tako? Tako nekako. Ali vjerujte mi, dobar dio ovih ljudi ne radi to iz dobrote bića, nego da se riješi. Pa šta vi mislite da će oni te krame od kauča držat dok ih neko ne uzme? Pa ne. Kad vide da to niko neće, odnjeće i bacit će ih ča. Ali ajde budite malo kreativni. Pa neki giveaway napravite. Nagradna igra. Osvoji gume. Kakve su ovo gume? Pa ti još da se neko ubije na ovom. Šara, ona bostanu. Klanjam šalice. Pa roditelja mi jedan, ja bi uzeo ovo, rekao hvala, porazbio ih negdje. To su gušti. Bolje nego da se drogiram. Ili snimam ovo sranje.
Olo, ukraden pribor, čovjek sam sebe otkrio. MUP anonimne prijave, svi. Svinjo jedna. Koja bi te takvog? Poklanja bočice, šta su ovo? Dudeki. Ja bi radije sisu od Kati. Šta mi gledate? Prodaje pulu. Kakav je ovo troll? Dečko preskočio terapiju. A vidi dobre željezarije. Proradili ciganski genije. Zlajo legenda u odjelu prodaje. Župane, nisam te prepoznao. A vidi ovo krafno. Zalutali poglede. Ovo mora biti fake. Kakvi su ovo NPC-evi? Jel ovo muško ili žensko? A pravi se javio vrijeđat ljude. Ja želim biti autističan. Ali ljubav mamino, ti već jesi. Knjige poklanja. Pa koje knjige? Ne mogu ni pročitat. A neću uzeti bilo koju knjigu, šta da se grijem na njih. I poklanja čovjek djet, bebu, curicu. Ova se reklamira, ovo je TikTok. Svi follow. Naša mala je prerasla. Fleksat ćemo, a? Ćemo fleksat. Ajmo fleksat onda. O, stanite, neko me zove. Halo, honey. Uzmi se, popi kavu. Fake Lego, to ne podržavamo. Svi MUP anonimne prijave. Fake sise može, fake Lego. Wow. YouTube, ne gledaj ovo. Igračke poklanja, a? Ali ovo je torbica. Kakve igračkice imate? Ajme medu. Ovo isto može poslužiti ko seks lutka. Još ju ne morate svaki put napuhavati. Ja dok napušem seks lutku, ostanem bez zraka, nemam snage više karat. Jel to samo meni? Ajmo, rasprodaja sve po 5 kuna. 2 iste slike stavio, a Louis fake. Molim? Ej, ovo nije ista osoba. Catfishing. Ovo i ovo su 2 različite osobe. I ovo treće. Cijeli podrum mijenja za dobar smartfon. Da, sve ovo iz podruma vrijedi ko dobar smartfon. Možda ovaj, evo. Ko bi zamijenio dobar mobitel za ova smeća? Da mi je vidit osobu koja bi pri svijesti taj trade prihvatila. Malo pedofilski šta gledam ove igračke, no? Nazimad, WTF, a svinje, baka prase. Slika odgovara onom što prodaje. Ma da. Jako malo korištena, samo na punici. Kupujem. Počela me boli glavaš Branimir od ovog. Ja sam još i pretolerantan. Mislim da je vrijeme da se teramo, privodimo kraju. Gasi. Nemaju pojma, pičke nemaju pojma.